أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله يا الله يا الله. أخوة الفضلاء، نحن في سرور شديد بهذا اللقاء المبارك بكم والتعرف على أساتذتكم واللقاء بهؤلاء العظام الكبار الذين علموكم ودرسوكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى مقتولار Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat aytkandan keyin эң биринчи ушул жака келип сиздердей адамдар менен, талабалар менен таанышканым мен үчүн өтө кубанычтуу. Ошондой эле ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген сиздердин устаздар менен таанышып бул жакта отурабыз. Бул нерсеге өтө кубанычта отурам. فهذه المدرسة المباركة رأينا مجموعة من الطلاب النجباء منها في الأردن في جامعة العلوم الإسلامية في كلية الفقه الحنفي. Анткени бул жактан окууну бүтүп кеткен балдарды биздин Ханафи факультетке барып окугандардан, алардан өзгөчөлүктөрүн, башкалардан айырмалангандыктарын көрө алдык. هذا المذهب من يدرسه بحق ويطلع عليه يطلعه على حقائق الأشياء ولا يقف معه مع ظواهر الأشياء. Ким бул мазхабты, бул илимди терең өзүштүргөн болсо, туура энен кылып өзүштүргөн болсо, ал үчүн келечекте көптөгөн чоң ачылыштар ачылат. فالفقه هو الدقائق والمعاني العميقة التي يجب أن نفهمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ونبني عليها ما نحتاج إليه في حياتنا. Анткени фик бул сырткы эле сөз эмес, сырттын ичинде терең өтө бир такыр болгон маанилер, ошол маанилерди түшүнүп, ошол маанилер аркылуу адам окуп аткан талаалар өзүнүн жашоосунда бул азыркы учурдагы жаңы чыгып аткан маселелерге да фатва берүүгө мүмкүнчүлүк. من لم يرزق بالفقه يبقى يتعلق بالظواهر، يتعلق بالقشور ويصعب الحياة على نفسه وعلى غيره. Фик илимин терең түшүнө албаган адам матындардын сыртын да эле карайт. Ошентип сырты менен гана фатва берип, өзүнүн жашоосуна дагы, башкаларга дагы бир мазхаб карманууда өтө бир кыйынчылыктар туулуп калат. نجد أن البعض ممن لم يرزقوا هذا الفقه حصروا الإسلام بالمظهر. Анткени белгилүү болгондой кээ бир адам тараптан фиктин сырткы гана маанисин түшүнгөндүктөн эми ислам өкүмдөрүн бир нерсеге гана чектеп коюшат. دون الباطن والجوهر. Себеби фиктин сырткы жана ички маанилери бар. Алар сыртына алып ички рухун түшүнбөй калышат. فمثلا يتعاملون مع غطاء الرأس أنه فرض الفروض. Мисалы алган болсок, топу кийүү, же башты жаба турган кийимдерди кийүү бул фарз амалдардан деп түшүнүп калат. Же фарз амалдар эсептеп бириксиздир. وممكن يصل أحدهم إلى إبطال صلاة غيره إن صلى بدون لبس طاقية. Жада калса ушундай бир натыйжа чыгарып коюшу мүмкүн. Фарз эсептеп туруп, демек топусуз намаз окуса, анын намазы дурус эмес кабыл болбойт деген бир хукумга барып коюшу мүмкүн. ويجعلون مقياس التدين بطول اللحية. Динди кармануунун чагылдыра турган нерсеси бул сакалы менен гана чагылдыра турган кылып коюп. وكذلك طول الثوب. Кийимдин узун болуусуна гана чектеп коюп динди түшүнүүдө. فنقول لهم هذا الإسلام جاء بالهداية للقلوب وللعقول ولم يأتي بهذا المظهر، وإنما نقتدي بهذا المظهر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غطاء رأس ولبس ثوب وإطالة لحية، لكنها مظهر وليس جوهر.
Ал эми белгилүү болгондой эле ислам динибиз адамдарды хидаят кылууга, акыл эсин өстүрүүгө, жан дүйнөсүн тазалоого келген болуп эсептелет. Ал эми биздин сырткы келбетибиз, топол кийгенибиз, узун кийгенибиз бул пайгамбарыбызды ээрчүү, пайгамбарыбызды сүйүү болуп эсептелет. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب وهم يغطون رؤوسهم ولهم لحى ويلبسون ثوبا، وبعد أن جاءته دعوة الإسلام لم يأتي لا بغطاء للرأس جديد ولا بهيئة للحية مختلفة ولا بصورة للثوب أخرى، وإنما بقي على ما كان عليه. فلو نظرنا إلى لباس النبي صلى الله عليه وسلم وإلى لباس أبي جهل وأبي لهب هو سواء. Dalil qatar ayta turgan bolsok, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz kelgenge чейин эле арабтардын адаттагы кийими кандай болуп турган болсо, өң түсү, башына кийүүсү, сакал коюусу, узун кийинүүсү кандай болуп турган болсо, ислам дин келгенден кийин дагы ошол эле абалда кылган. Келгенден кийин башка бир кийимдерди кийгизип, же башка бир сырткы көрүнүштөрүн өзгөрткөн эмес. وإنما جاء لهم بالهداية التي تخرجهم من الظلمات ومن الأفعال الفاحشة وسوء الخلق. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamları karanlıktan жарыкка чыгарууга, hidayet жолуга, туура адеп ахлактуулукка үйрөтүп келген. وإلى الصدق والإخلاص والقيام بواجبات الله تعالى. Чынчылыкка, ихластуулукка, ар бир адам өзүнүн мойнуна жүктөлгөн милдеттерди толук кандуу аткарууга үйрөтүп келген. فهذه هي دعوة الإسلام. وهذه هي هداية الدين. فإذا وجدنا شخصا يتمسك بالمظاهر فقط، نحن نرغب بالمظاهر، نرغب بتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس يبقى أمرها سنة ومستحب. ونرغب الناس بفعل هذه المستحبات من المظهر، لكن يكون علمنا واشتغالنا واهتمامنا مداره على الهداية وهي الجوهر لهذا الدين. Biz adamları sırtkı gana kelbetine karabastan, elbette bu sırtkı жүрүм турумдарда сырткы көрүнүштү дагы кызыктырып, сүннөт, мустахаб экендерин кызыгабыз. Бирок бул нерселер маанек болбостон, исламдын эң негизги максаты хидаят болгон адамдарды караңгылыктан жарык алып чыгуучу жолду көргөзүшүбүз керек. بدون التعمق في الفقه والدخول إلى حقائقه يكون التشدد الكبير في الأحكام الشرعية. Анткени фикты ичин терең түшүнбөстөн, анын акыйкатына жетпестен, сыртынан биз өкүм ала турган болсок, өтө бир кыйынчылыктарга алып келип коебуз. هذه التصرفات ظهرت نتيجة الفهم الظاهر لعبارات الكتب أو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون الغوص في معانيها. Бүгүнкү күнүбүздө болуп жаткан кээ бир терс, туура эмес түшүнүктөрдүн бардыгы маселени сыртынан гана, сырткы көз карашынан, матындарды, хадистен, Курандын ички рухана көңүл бурбастан сыртынын гана карап туруп, ошондон өкүм алып, элге жайгандык себептен бүгүнкү ар кандай кайчылаш пикирлер келип чыгып жатат. لذلك أحببنا أن نناقش معكم اليوم موضوع وظائف المجتهدين. Ошол себептен бүгүн биз муштахидтердин даражасы жөнүндө, муштахидтердин коомчулуктагы орду жөнүндө сүйлөшөбүз иншаллах. فللمجتهد طبقات متعددة وأفعال متعددة نريد أن نقف على بعضها في عجالة. Муштахидтердин даражалары, алардын сөздөрү, алардын кыйын аракеттери ар түрлүү болот. Мына ошол жөнүндө кыскача токтолобуз. الوظيفة الأولى للمجتهد هي الاستنباط من كتاب الله ومن سنة رسول الله. Муштахиддин эң биринчи даражасы, муштахид мутлак даражасы, анын орду Куран сүннөттөн өкүмдөрдү истинбат кылат. لكن من الذي يقوم بهذه الوظيفة؟ من كان له أصول فقه خاصة به. Ал эми Куран сүннөттөн дароо бир усул истинбат, өкүмдөр чыгаруу, буга ким татыктуу, ким ушул даражага жете алат? Буга анда кимде өзүндө усулу боло турган болсо, ошол усулу барлар гана Куран сүннөттөн түз өкүм чыгара алат. أبو حنيفة استنبط
ولكن يوجد كتب أصول فقه تخبرنا ما هي القواعد التي سار عليها في استنباطه، وكذلك أبو يوسف وكذلك محمد يعرضون لهم القواعد التي سلكوها في استنباطهم. Biz tarafımızda ulamalardan kitaplarını qaray turgan bolsak, Abu Hanifa, Abu Yusuf siyaktуу çoğ zalqar, imam mujtahid darajasына жеткен алымдардын бардыгынын өзлөрүнүн усулдары өкүм чыгарууда бир эрежелерге таянгандыгын көрө алабыз. وهذا ما حصل مع المجتهدين من الأئمة المشهورين، اجتهدوا واستنبطوا ووجدنا كتب أصول فقه تخبرنا عن القواعد التي ساروا عليها في استنباطهم للأحكام. Ушундай эле жолду мазхабтын ичиндеги мужтахидтердин дагы өзлөрүнүн мурункуларындай Kur'an sünnetten bir kaysı usuldardın, negizlerden, erecelerin negizinde bir hüküm çıkarganın göre alabız. Bu nerseni bizge usul kitapta, usul fıkta gelin aytılgan. وبالتالي إذا أردت أنا في هذا الزمان أن أستنبط حكما من الكتاب والسنة لا أمنع من ذلك، لكن أسأل سؤال: تفضل وأخبرنا عن الأصول التي تستخدمها في الاستنباط من الكتاب والسنة. Bir adam ben Kur'an sünnetten daroo ele bir hüküm çıgaram dese, biz aytабыз. Sen oşol çıgargan Kur'an sünnetten hükümüңдү emne negizde, emnege tayanıp, kaysı usulga tayanıp hüküm çıgardың dep surayбыз. وإن لم يكن عندي أصول أستنبط من خلالها الأحكام فأنا أستنبط الأحكام بالهوى. Egerde men oşol adam hüküm çıgarganda Kur'an sünnetten hüküm çıgargan кезде bir usuldarga, erecelerge tayanbastan çıgarbasa, anda ekinci жол özünün havasına, özünün nafsına, özünün akılına tayanıp usul çıgargan bolacak dedi. Hüküm çıgargan bolacak dedi. ولذلك لم نجد بعد المذاهب الأربعة شخصا واحدا في التاريخ له أصول معتبرة حتى يعتبر استنباطه من الكتاب والسنة. Tariximizde qaray turgan bolsak, 4 mazhab imamlarından başka bir dağı usulu belgülü, bizge jetken, etibarga alıngan bir adamdın usulun var ekendigin, usulun jok ekendigin bile alabız. ولذلك وجدنا الأمة أجمعت على عدم جواز الاستنباط من الكتاب والسنة بعد القرن الرابع لعدم وجود علماء لهم قواعد أصول يستنبطوا من خلالها. Ошол себептен уламалар ижма болушкан. 4-hicri kılımdan başlap bir dagы mazhabtan çıkpogу, mazhab 4 mazhabtын birösүнө iltizam kılууга ulamalar taraptan ijma bolушкан. Antkeni 4 kılımlardan keyin bir dagы bizge жеткен usulu, kavaitleri, ereceleri biz etibarga alıngan bizge çeyin bir usul bolbogonduktan. هل هذا المنع كان تعصبا أم كان علميا؟ كان علميا بسبب عدم توفر الأصول عند من يفعل. الثاني عدم الحاجة للاستنباط بسبب وجود قواعد استخرجت من الكتاب والسنة وفيها كفاية للناس. 3 عدم توفر الشروط في المجتهدين من القدرة في اللغة، من القدرة في الحديث وغيره. Biz 4 kılımlardan keyin keyir ulamalarga mujtahid darajaga жетүүсүнө тыюу салабызбы? Тыюу салуубуз бул мутаассип өтө тоң моюндук менен жок чыкпаш керек деген тыюу салуубу же бул илимдин негизинде ушундай бир абалга жеткен нерсеби? Эгерде карай турган болсок, биринчиден дагы бир муштахидтердин чыгуусуна муктаждык калган эмес. Анткени бардык маселелерди усулдар, бардык Кур'андын ичинен усулдарды чыгарып коюшкан. Экинчиден, ошондой даражага жетүүгө муштахидтердин шарты болгон сыяктуу кийинки 4 кылымдардан кийинки келген алымдар ошондой муштахид даражага алып бара турган шарттар жок болгон. إذن الاستنباط هو خاص بالمجتهدين المطلقين ممن لهم قواعد الأصول خاصة، وهذا كان في القرن الأول والثاني على أكمل ما يكون. ثم وجدنا في القرن الثالث والرابع إكمال
لهذا الاجتهاد لبعض الكبار من العلماء، بحيث كان عندهم بعض القواعد استخدموها في الاستنباط، فاستمر الاستنباط من الكتاب والسنة 400 سنة في تاريخ هذه الأمة. Biz tariximizda qaray turgan bolsak, birinchi doğruda, birinchi kılımda Abu Hanifaların doğrunda özlerinin usulu толыққанды болған. Андан кийинки келген муштахидтердин алар ошол биринчи доордогу кээ бир гана усулдардын негизинде таянып, ошол мурунку усулдарды толуктоосу гана болгон. هذه الوظيفة الأولى أحببت فقط الإشارة إليها، لكن حديثنا المهم هو عن الوظيفة الثانية. الوظيفة الأولى بس أحببت أن أشير فيها أننا لا نريد أن يقوم شخص باللعب والعبث واستخراج الأحكام من الكتاب والسنة على هواه، وإنما من يفعل ذلك نقول له دائما لابد أن يكون عندك أصول فقه خاصة بك لتقوم بهذه الوظيفة. Бұл маселени айтып жатканыбыздын себеби бүгүнкү күнүбүздө болуп жаткандай ар ким эле өзүнүн акылына таянып Куран сүннөттөн дароо эле түшүнүп албаусуна чакырып мындай нерсе илимге дагы адамдын акылына да туура эмес экенине, тарыхка дагы туура эмес экендигине айтып берүүбүз үчүн айтып жатабыз. الوظيفة الثانية هي وظيفة نسميها التخريج. الاستنباط أخوة الفضلاء هو متعلق بالقواعد. المجتهد المطلق يستخرج القواعد من الكتاب والسنة، يستخرج القواعد، وهو يقوم بتخريج الفروع على هذه القواعد، يستنبط قواعد ويخرج عليها الفروع. تفضل. Экинчи маселе, муштахид мутлактар Куран сүннөттөн усулдун негизинде бир өкүм эрежелер чыгарышкан, ошо эрежелерге бир өкүм берүүдө ошол эрежелерге таянып туруп анан өкүм беришкен. الوظيفة الثانية هي التخريج. التخريج يكون على القواعد التي استنبطها المجتهد المطلق. فكل مجتهد مطلق استخرج لنا آلاف كثيرة جدا من القواعد الفقهية، ثم أتى من بعده من العلماء في كل مسألة في حياتنا يبنون الأحكام على هذه القواعد. Муштахидтердин башына өткөндөй эки ролу, биринчи ролу Куран сүннөттөн бир өзлөрүнүн койгон усулунун негизинде өкүм чыгарып туруп, анан экинчи вазифасы тахриж маселеси. Алар өзү чыгарган эрежелердин негизинде миңдеген, жүздөгөн фатваларды чыгаруусу. ففي المسائل المعاصرة هل نرجع ابتداء للكتاب والسنة لمعرفة الحكم أم نرجع للقواعد الفقهية؟ Бүгүнкү заманыбызда, бүгүнкү жашап жаткан убагыбызда биз дароо эле сүннөткө же Куранга кайрылып туруп ал жактан өкүм чыгарышыбыз керекпи? Же болбосо уламалар тарыхында бизге белгилүү болгондой муштахид мутлактардан кийинки келген уламалардагы муштахид мутлактар коюп берген, түзүп берген эрежелердин негизинде чыгарганына таянышыбыз керекпи? فعلماء الأمة في 400 سنة استخرجوا لنا جميع القواعد الموجودة في الكتاب والسنة، وفي كل مسألة مستجدة الآن نبنيها على قواعد الفقهاء. 4 кылым бою муштахид мутлактар, муштахид мазхабтагы муштахидтер бизге бардык Куран сүннөттөн эрежелерди чыгарып беришкен. Бүгүнкү күндө биз дагы кайсы бир маселе болбосун, жаңы чыгып аткан кайсы бир өкүм болбосун, ошол муштахидтер коюп берген эрежелер негизинде гана таянып туруп биз өкүм беребиз. مثلا ما نعرف من قوانين السير. السير معناها قوانين سير السيارات، فيما لو حصل حادث من سيارة مع سيارة أخرى أو سيارة مع إنسان وما شابه ذلك، كيف يمكن أن نعرف الأحكام الفقهية المتعلقة بها في زماننا؟ Мисал ала турган болсок, бүгүнкү убагыбызда машина айдоо эрежелери, машинеде бир кокустан ар кандай бир абалдар болуп кала турган болсо, ошондой абалга фыктан кантип бир өкүм чыгарып беребиз?
لو أردنا أن نرجع للكتاب والسنة وننظر ماذا يوجد أحكام لإشارة المرور، وماذا يوجد أحكام للسيارة، وماذا يوجد أحكام للتصادم وما شابه ذلك، هل واحد منكم يحفظ آية أو حديثا تتكلم عن ذلك؟ Анткени биз Куран сүннөттөн дароо албашыбыз керек деп айтып жатканыбыздын себеби бүгүнкү күндө машина айдоонун эрежелери боюнча бир дагы эреже Куран сүннөттө айтылды эле. Куранда же сүннөттөн бир хадис жаят билесиңер, машинени минтип айдаш керек, светофор болсо мындай кармап туруш керек деп билесиздерби? بينما لو رجعنا إلى كتب الفقه نجد مسائل تماثل وتشابه هذه المسائل يمكن أن نبني عليها قوانين سير كاملة في الدولة. Ал эми биз фикка кайрыла турган болсок, бүгүнкү машина айдоо эрежелерине окшош фикта башка бир эрежелер бар. Ошол эрежелерге биз кыяс кылып туруп, анан кийин бүгүнкү бир маселеде өкүм бере алабыз. فيوجد عندنا أحكام للدواب في سير الدواب في الطريق العام، في وقوف الدابة في الطريق العام، في وقوف الدابة في الموقف الخاص، في صدم الدابة برأسها أو نفحها بذيلها، موجود كل هذا أحكام. Мисалга турган болсок, биздин китептерибизде илгери улоо, төө, ат, ар кандай айда минишкен. Ошолордун токтоочу жерлери, кокус сүзүшүп кетсе, бардык маселелер бардыгы бизде фикh китептерде кенен айтылган. وهذه الأحكام مبنية على قواعد مشهورة في الفقه من المباشر والمتسبب، فيما لو اجتمع مباشر ومتسبب يلحق الحكم بالمباشر وهكذا. Ал эми биздин өкүмдөрдүн ошол ат улоо минүүдөгү, бир нерсени минип айдоодогу жолдо кандай жүрүш керек өкүмдөрдүн бардыгы бир негизги эрежелердин негизинде чыккан. Уламалар бардыгын айтып өтүшкөн. إذا استطعنا أن نقدم قانونا كاملا لسير السيارات إذا رجعنا إلى كتب الفقه. Ошол себептен биз бүгүнкү машина айдоо эрежелерин бул мисал катары машина эрежелеринде өкүмдөрүн бардык ийне жүүнө чейин билгибиз келсе, биз албетте биринчи фукахалардын алымдарыбыздын коюп койгон эрежелерине кайтышыбыз керек. وهذا ما فعله فضيلة الشيخ تقي العثماني، له كتاب كامل يذكر فيه هذه المسائل ويستخرج منها قانونا كاملا لسير السيارات. Мына Тaqидин Усмани деген чоң алым бар, залкар алым. Ошол дагы мына ошол уламалар коюп берген эрежелер негизинде машина айдоо эрежелерин боюнча чоң фукахаларга мурунку алымдар жазып берген, жазып өткөн өкүмдөргө таянып туруп, бүгүнкү күндө машина айдоонун эрежелерин бардыгын чоң бир китеп кылып жазган. فإذا هل يتوقف الاجتهاد في نفسه؟ لا يمكن أن يتوقف الاجتهاد، ولكن الاجتهاد انتقل من مرحلة إلى مرحلة. في المرحلة الأولى كان استنباط للقواعد، وفي المرحلة الثانية في كل ما نحتاج إليه من أكل وشرب وطعام ولبس يكون بالتخريج على القواعد. Demek bizde iki mesele var. Birinci, fukahalardın tüzüp berген Kur'an sünnetten çoğultup durup istinbat kılıp bir kavaitlerdi, tüzüp beribisi erecelerdi. Alemi biz olsa oşol mujtahidler tüzüp bergen, koyup bergen erecelerge tayanıp durup hüküm beribis. هذا التخريج لما كان على القواعد الفقهية سيأتي لنا أو سينتج لنا أحكاما معتدلة موافقة للحياة العصرية، موافقة للدولة الحديثة. Biz kaçan kaysı mesele olsun, oşol ulamala koyup bergen, mujtahidler çıkargan erejelerge tayanıp durup yaşoobuzga alып bара турган болсок, анда биз жашообуз кайсы өкүм бербейли, бардыгы муътадил өкүм болот. Муътадил деген өтө аша чапкандык эмес, өтө жеңилдик берген эмес, орто келген. Ошол биздин жашообузга дагы, биздин коомчулугубузга дагы туура келе турган өкүмдөрдүн чыгуусуна себеп болот. نأخذ مثال وأريد جوابا منكم على ذلك. Bir misal айтабы, анан силерден жообун күтөм. هل يجوز لامرأة أن تعطيكم محاضرة؟ Силерге bir аялдын келип сабак берүүсү рухсат, يجوز бу? أريد جواب من واحد أو اثنين، يلا من يتكلم؟ رخصات аял сабак берүүсү. نريد أن نرى كيف أقول. Бирөөңүздөр жооп берсеңиз. من قال؟ ماذا قلت شيخ؟ تفضل. لا يجوز.
لا يجوز. لماذا؟ لا يهم كلمة لا يجوز، كل شخص يقولها، المهم ما بعدها. لماذا؟ Ruhsat ayollar erkekке sabak verishi bo'lmaydi deydi. Sebebi so'radi nima uchun? لأنه منع الشرع. كيف منع الشرع؟ أعطيني دليلا من كتاب أو سنة أو قاعدة فقهية أو قول فقيه، أخبرني. غيره من عنده جواب آخر. لا يهمنا نعم أو لا، يهمنا العلة. تفضل شيخ. جميل جميل. Cevabı Bolat'taydı. Anteni Ayşe radıyallahu anha sahabalarga öğretiyor ilim deydi. طيب الآن كمعنى فقهي. Emi fıkhın manisine, fıkhın berüsüne toxtalalım. ممكن أن نقول يجوز في حالات وفي حالات لا يجوز. Fıkhta gele turan bolsa fıkhta bir avallarda ruhsat var dep aytabız, bir avalda ruhsat yok dep aytabız. إذا كانت امرأة بغير لباس شرعي. Egerde ayol janağı hijab giybegen avalda bolsa. ولا تلتزم أحكام الشرع. Şeriat hükümlerin karmanmagan bolsa. فمثلها نقول النظر إليها يسبب لنا الإثم. طريقة الكلام منها فيها فتنة للآخرين. بينما إذا كانت متحجبة لابسة لحجابها الشرعي وبالهيئة الشرعية المعتبرة وتحافظ على آداب الشرع كاملا، فلم يكن في تدريسها للآخرين فتنة، جازة. صحيح؟ وبالتالي النظر الفقهي ييسر علينا الأحكام ويجعلها ميسورة سهلة عندما نقدمها للآخرين. Elemi biz fiqhı to'g'ri tushunib, har bir masalani darrov sirtinan hukm bermasdan, ichidan qarab analizlab turib, anan için yaxshi tushuna turib, yaxshi ellarga hukm bera turgan bo'lsak, anda o'zimizdan jana qonunchilikqa yaxshi yengil bir yashash olib kelamiz. والبعد عن الدراسة العميقة الدقيقة للقواعد الشرعية تخرج لنا أحكاما متشددة من عدم جواز قيادة المرأة للسيارة. مثال. Biz tereң tushunmasdan şeriatты, fıkhты genen tereң okumasdan turib, tongi masalalarga чейин girmesden turib, sırtынан эле hüküm bere turgan bolsok, anda ayal машинада болбойт, жана өтө bir коомчулукка дагы өзүгө да bir таасирин бере турган фатваларды чыгарып калат адамдар. وغيرها من الأحكام التي إذا سمعها الناس يستغربون كثيرا جدا عندما نقول التصوير حرام، ويسمع الناس أنه يفتى بحرمة التصوير. ما المعنى في حرمة التصوير؟ فيستغربون ما هذه الشريعة، ما هذا الدين الذي يصدر مثل هذه الفتاوى. Мына ошондой фыктын рухуна кирбестен туруп, сыртынан гана өкүм бере баштаган кезде адамдардын логикасына дагы бир жашообуздун күнүмдүк аралашкан күнүмдүк жашообузга да бир туура келбей турган өкүмдөр чыгарат. Мисалы, сүрөткө тартуу, камерага тартуу арам деген сыяктуу биз бул адамдын мунсуз болбой турган нерселерге алып келет. Сыртынан өкүм берүүсү. إذن أخوتنا الفضلاء لا يمكن لنا أن نتوقف عن الاجتهاد، لأن المسائل المستحدثة كثيرة جدا في هذا الزمان، لكن ما هي الطريقة في معرفتها؟ هو أن نرجع لقواعد الفقهاء ونستخرج منها الحكم المناسب لزماننا. Ошол себептен биз туура өкүм бериш үчүн, туура фатва бериш үчүн биз уламаларыбыз коюп берген эрежелердин негизинде гана таянып, ошол эрежелердин негизинде гана фатва беришибиз керек. الوظيفة الثالثة وهي وظيفة الترجيح، أن نرجح بين هذا القول وهذا القول بحيث نترك هذا القول ونأخذ هذا القول، وهناك عدة طرق للترجيح. Üçüncü vazifa, mujtahidlerдің üçüncü meselesi
2 көз караш же 3 көз караш же 4 көз караш боло турган болсо, 4 фатва боло турган болсо, ошол бардык фатвалардын бирөөсүн тандоо маселеси. Кимиси күчтүү, кимиси алсыз. وجدنا مسألة مختلفا فيها بين أبي حنيفة وأبي يوسف. Abu Hanifa менен мисал алып турган болсок, Abu Hanifa менен Abu Yusuf'тун bir маселеде экөөнүн эки түрлүү көз карашын алып көрсөк, ورأينا حديثا في صحيح البخاري يشهد لقول أبي يوسف. Hadis Bukhari'den карасак, ошол hadis Abu Yusuf'тун көз карашын көбүрөөк кубаттап турган көрөбүз. فبأي القولين نعمل؟ من يجيب؟ واحد. Кимдин Abu Yusuf'тун бу же Abu Hanifa'nын көз карашын алабыз ушул жерде? من يجيب؟ Анткени Abu Yusuf'тун көз карашына Sahih Bukhari'den hadis турат. Кимдин көз карашын алабыз? من قال؟ تفضل قول. أبو يوسف. لماذا؟ لأنه جاء الحديث. هل كلامه صحيح؟ نعم أو لا؟ ارفع أيديكم. Abu Yusuf'un göz kararışını alırız. Antkeni Abu Yusuf'un göz kararışı kuvvettagan bir hadis var. هو يقول قول أبي يوسف راجح لأن حديث البخاري يشهد له. من يوافق يرفع يده. ولا أحد يوافق. Bunun bu biz üçün bir janagınday kurs, bizdin emebizdi fiqhni to'g'ri tushunish uchun. ولا أحد يوافق. Abu Yusuf'un sözünü alalım da almayız. Hazır bir mesele oldu da. Ошол маселеде Abu Yusuf bir нерсени мисал алатын болсок, маска туура десе, Abu Hanifa айтат туура эмес деп. Экинин эки көз карашы бар. Мисалга. Ошол Abu Yusuf'ун сөзүн кубаттап хадис келип атат. لا، الذي يوافق على أن قول أبي يوسف راجح بالحديث نريد أن يرفع يده. سألتم. الآخرون يعني ماذا يقولون؟ لا شيء أو اختاروا قول أبي حنيفة؟ لا أعرف. Kolu götürmegende demek Abu Hanifa'nın göz kararışı to'g'ri deb hisoblaganlar. Kol aytsanız ha. لا نريد هم كتصويت الآن بس تصويت. Kolunuzları götürseniz. Abu Yusuf degenler ha. الآخرون من يقول قول أبي حنيفة نعمل به؟ Abu Hanifa'nın göz kararışını alırız degenler kimdir? أنتم لا مع هذا ولا مع هذا؟ إيش هذا؟ إيش؟ الذين رجحوا قول أبي يوسف رجحوا لماذا؟ لوجود الحديث؟ نعم لوجود الحديث. لوجود الحديث. هل يعقل أن أبا حنيفة لا يوجد له أيضا دليل آخر في هذه المسألة؟ هل يعقل أن أبا حنيفة قالها من تلقاء نفسه؟ Abu Yusuf'un göz kararışını alabız degenler, antkeni alar İmam Bukhari kitabı Sahih Bukhari'de hadis geldi dep aytıyor. Эми biz суроо берип көрөбүз. Abu Hanifa bir maселени айтканда далилсиз айтканбы? Эч bir hadisке таянбастан айтканбы? Же болбосо өзүнүн эле акылына таянып айтып койгонбу деген маселе. هل يمكن لمجتهد مطلق وإمام في الدين أن يتكلم بهواه؟ Эми ошондой муштахид мутлака даражасына жеткен адам dalilsiz сүйлөөсү бул акылга ылайыктуу, акылга бул туябы? فهل يستحق أن يكون إماما إن لم يكن له عدة أدلة في كل مسألة يقول بها؟ Эми муштахид бир маселеде толтура бир эле эмес, бир канча далилдердин негизинде таянып туруп анан өкүм берет. عدم اطلاعي على الحديث أو على الدليل لأبي حنيفة هذا مشكلتي أنا، سببها جهلي وعدم معرفتي، لكن لا يمكن أن يكون المجتهد بلا دليل. Эми биз Abu Hanifa'nын fatwasынын аркасындагы далилдерин билбей калуубуз бул биздин проблемабыз, биздин илимсиздигибиз, биз өзүбүз изилденбегенибизден келип чыгат. Бул деген Abu Hanifa'nын бир айткан маселенин аркасында далилдерин билбей калуу бул далилдин жоктугу эмес. ولذلك ما هي الطريقة المعتبرة في الترجيح؟ هل هي بالدليل ولا كما ذكر ابن عبدين القول بالتفصيل؟ Эми таржих кылууда эки маселенин кимиси туура деп эсептөөдө далилге таянабызбы, же болбосо Ибн Абдин айткандай ал маселенин кенен кылып карап көрүш керек деген сөзгө токтолобузбу? ومعنى القول بالتفصيل أننا دائما نقدم قول أبي حنيفة، فإن لم نجد قولا لأبي حنيفة
قدمنا قول أبي يوسف، فإن لم نجد قولا لأبي يوسف قدمنا قول محمد. فالمعتمد في الترجيح هو التفصيل، أبو حنيفة ثم أبو يوسف ثم محمد، بدون نظر هل لهذا دليل أو ليس دليل، لأن الكل جزما عندهم دليل لأنهم مجتهدون مطلقون. Bir masaleni aytқанда аны терең кылып карап көрөбүз дегендин мааниси, эгерде биз маселе келе турган болсо, Абу Ханифанын дагы сөзү болуп, Абу Юсуфтун дагы сөзү болуп, Имам Мухаммадтын дагы сөзү боло турган болсо, эң биринчи эле бир Абу Ханифанын көз карашын алабыз. Эгер бир маселеде Абу Ханифанын көз карашы жок болсо, аны Абу Юсуфтун көз карашын өтөбүз. Эгерде Абу Юсуфтун көз карашы жок болсо, анда Имам Мухаммадтын көз карашын өтөбүз. Мына ушул нерсеге уламалар бардыгы кескин ижма кылышкан. ولكن لما كان أبو حنيفة أعظم المجتهدين قدرا وأعلاهم مقاما، كانت أصوله أدق من أصول غيره، وبالتالي رجح قوله على قول غيره. ولما كان أبو يوسف تبعا أو يليه في هذا المقام، رجح قوله على قول غيره. فالترجيح يكون بقوة الاجتهاد وقوة الأصول، لا بالوقوف على الدليل الجزئي. Bir meselede Abu Yusuf'un göz karşı olsun, İmam Muhammed göz karşı, Abu Hanifa'nın göz karşı, İmam Abu Hanifa'nın. Bardığının özlerinin çoğun dalilleri var. Hiç bir imamlık dereceye jetken adamlar hiç kaçan dalilsiz söylögen emez. Söylösü bu mümkün emez, akılga da sıyбайт. Oşol sebepten emne üçün biz Abu Hanifa'nın göz karşını birinci koyuyoruz degende, Abu Hanifa barıza belli olgundoy, bu dünyanın öte çoğun imam, öte büyük dereceye jetkenligi üçün al birinci orunda turar. Andan keyinkiler bolsa Abu Yusuf gelir. Abu Yusuf'tan keyin İmam Muhammed jana uşintiп kete berdi. لذلك نجد قول ابن عابدين رضوان الله عليه في عقود رسم المفتي: فالآن من يحفظ؟ فالآن لا ترجيح بالدليل، إنما القول بالتفصيل. زمن الترجيح بالدليل هو في العصور الأولى عندما كانوا يقدرون على النظر في الكتاب والسنة. أما في آخر 1000 سنة المعتبر القول بالتفصيل، أبو حنيفة ثم أبو يوسف ثم محمد وهكذا. Bu meseleni, jogorku aytkan meseleni İbn Abidin özünün kitabında Rasmul Mufti'de biz dalil menen emes, kavlu tafsil degen nersenin negizinde mesele iki göz karaşların ortaсын birөөсүн туура деп эсептейбиз aytkan. إذن الترجيح بالدليل ليس طريقة معتبرة في المذهب. Биздин мазхабыбызда, демек, биздин мазхабыбызда эки көз карашты, үч көз караш, имамдардан келген көз карашты бирөөсүн туура деп эсептегенде бир далилге таянбайбыз. Биз tafsil meselesine kararız. Kavlu tafsil деген ошо ар бир маселени карап көрүү үчүн. وإنما الترجيح يكون بأحد أمرين: الأول وهو أصول البناء، والثاني وهي أصول التطبيق. Biz tercih kılууda iki meseleye kayırılabız. Usulul bina, anan usulul tatbiqi. Az düşündürüz. فأصول البناء وهي القاعدة الفقهية، وكل قاعدة فقهية أخذت من مجموعة أدلة ليس من دليل واحد. Usulul bina degen bu Kur'an sünnetten толтура Kur'an'dan bir kança ayattların negizinde çıkan bir ereje bolup septiler. Uşunu bizde usulul bina деп айтат. وأصول البناء عند أبي حنيفة أقوى من أصول البناء عند غيره. Usulul bina bolsa, usulul bina Abu Hanifa'nın usul binası başkalarından öte güçlü dağı bolgan. فلذلك نرجح بين الأقوال بأصول البناء بالقاعدة التي تشتمل على عدة أدلة لا بحديث واحد مفرد. Ошол себептен эки көз карашты, үч көз караштан бирөөсүн туура деп эсептеген кезибизде биз кавлу тафсил деген усулга кайрылып, сөзгө кайрылып атабыз Имам Абидин. Ал болсо ошол биринчи Абу Ханифанын көз карашы дароо биринчи болот. Анткени бул ар бир муштахиттин өзүнүн далилдери бир хадиске эмес, бир канча хадис, бир канча далилдердин негизинде тургандыгын айта алабыз. لأنه لا شك أن مجموعة أدلة أقوى من دليل واحد. Belgili болгондой бир канча далилдер, бир канча топ далилдер бир далилге караганда күчтүүрөөк болуп эсептелет. وهذه هي الطريقة التي وجدنا أئمتنا وعلماءنا يسيرون عليها عبر التاريخ. Бул маселени биздин тарыхыбызда бардык уламалар мына ушул жол менен келишкен.
والطريقة الثانية هي رسم المفتي، Экинчи эреже Расмул муфти эрежеси. ونقصد به الضرورة، التيسير، رفع الحرج، تغير الزمان، العرف، المصلحة. Расмул муфтиден максат дарурат, зарылчылык келе турган болсо, жеңилдик кылуу, адамдардан бир кыйынчылыктардан чыгаруу жана башка негизги усул эрежелер. فإذا وجدنا قولا لأبي يوسف أو لمحمد أو لغيرهم من العظماء وهذا القول أنسب للناس موافق لعرف الناس رجحناه من جهة رسم المفتي. Ал эми бир маселе чыга турган болсо, ошол маселеде Абу Ханифанын да көз карашы бар. Имам Юсуфтун да көз карашы, имам Абу Юсуфтун да көз карашы бар, имам Мухаммадтын да көз карашы бар. Үчөөнүн тең көз карашы болуп кала турган болсо, анда биз коомчулугубузга анда Расмул муфтинин эрежелери аркылуу биз фатва беребиз. Мисалы урф маселесин алып келсек, урф жагынан Абу Юсуфтун көз карашы күчтүүрөөк болуп калышы мүмкүн. Же имам Мухаммадтын көз карашы күчтүүрөөк болуп калышы. Мына ошого жараша урфка же тайсир, жеңилчилик, же муктаждык, же зарураттын негизинде өкүм беребиз. مثال ذلك كتاب الوقف. أبو حنيفة تعرفون ابتداء لا يقول بلزوم الوقف، وإن وجد فقط يقول بالوقف إن كان عقارا. وجدنا المذهب يأخذ بقول أو برواية عن محمد يجوز وقف كل ما ينتفع به ومعتاد بين الناس، حتى جوزوا وقف النقود. فلما كان قول محمد أنسب في الأوقاف للناس وجدنا الفتوى عليه. Мисалы алып келе турган болсок, вакыф маселеси, барыңыздар билесиздер, вакыф маселесинде Абу Ханифа вакыфты жерлер гана вакыф болот деп эсептейт. Ал эми имам Мухаммадтын көз карашын ала турган болсок, ал андан да башка нерселерге дагы вакыфка уруксат берет. Ошол себептен биз бүгүнкү күнүбүздө карай турган болсок, адамдарга башка дагы нерселерге вакыф кылуу жеңил болуп кала турган болсо, анда биз ушул жерде имам Мухаммадтын көз карашын алабыз. إذن عندما نقول يمكن الترجيح برسم المفتي، يعني الترجيح بما يحقق المنفعة والخير للناس. لو كان عندنا قولان في الفقه، في الشركات، في الاقتصاد، في المصارف الإسلامية، وأحد هذين القولين هو الأنسب لحياتنا المعاصرة والأنسب لواقعنا، فهو أحق بأن نرجحه. Ошол себептен биз бир нерсе фатва бергенде Расмул муфти аркылуу гана фатва беришибиз керек. Расмул муфти фатва бергенде биринчи очерет адамдардын абалына, муктаждыктарына, кайсыл нерсе адамдарга көбүрөөк пайда алып келет, көбүрөөк жеңилдик жаратат. Мына ошолордун негизинде таянып туруп, анан биз фатва беребиз. الترجيح برسم المفتي يحقق المصلحة ويحقق النفع ويحقق الفائدة للآخرين ويكون مبنيا على علم. Расмул муфти аркылуу фатва берүү бул адамдарга көптөгөн пайдаларды алып келет. Көптөгөн чечилбей аткан көйгөйлөрүн чечип берет. Адамдар жол таба албай атканда ошол жолдорун көргөзөт. Мына ошонун бардыгы Расмул муфти аркылуу гана берилет фатва. كيف الترجيح برسم المفتي مبني على العلم؟ إذا كنت أنا أشتغل في الاقتصاد أو أشتغل في السياسة أو أشتغل في المصارف الإسلامية، فأنا عندي علم في هذا الشيء، وبالتالي أعرف أن هذا القول كواقع عملي هو أفضل للناس. мейлі ал банк системалары болсын, коомчулуктагы социалдык тарап болсын, же кайсыл соода сатык болсын, бардыгын болбосун карап көрө турган болсок, ошонун бардыгын Расмул муфти менен кайсынысы адамдарга көбүрөөк пайда келсе, кайсынысы адамдар мас чечип берсе, ошого карап туруп фатва беришиз. وبالتالي عندما رجحت هذا القول رجحت لعلم عندي في معرفة الواقع. Ошол себептен эгерде менде эки маселенин бирөө, эки көз караштын бирөөсүн алганым, бул Расмул муфтинин негизинде адамдарга пайда берген үчүн алып атам. Бир илимдин негизинде алып атам, хаванын негизинде эмес. وبما يحقق مصلحة الناس، في حين لو رجحت فقط بوجود حديث في هذه المسألة يكون ترجيحي بلا اعتماد على علم، لأن كل مجتهد له أدلته الخاصة به. Ошол себептен бул усулул бина же Расмул муфти аркылуу негиздер аркылуу таянбастан фатва берүү, бул бир хадистин негизинде таян берсек, анда бул чоң маселелерге алып келип калышы мүмкүн. Ал эми Расмул муфти усул бина бул деген чоң бир илим болуп эсептелет. والترجيح بالحديث فيه تشكيك
بفقه الأئمة، وكأن هذا الإمام بنى مذهبه على أدلة والإمام الآخر لم يبني مذهبه على أدلة، وهذا يوقع الشك في القلب، وحاشا أن يكون علماؤنا بهذا الوصف. Эгерде биз бир хадистин негизинде эле эки көз караштын бирөөсүн таржих кыла турган болсок, анда бул бизге имамдарыбызга шек жаратат. Бул имам хадистин негизинде, далилдин негизинде сүйлөйт, бул имам далилсиз сүйлөйт деген имамдарга болгон ишеничибиз шек күмөн жаратат биз үчүн. فإذا نعتبر أي ترجيح أخوتي الفضلاء، نعتبر الترجيح المبني على أصول البناء وعلى أصول التطبيق، لأنه ترجيح علمي نافع بالناس. أما الترجيح بالحديث والدليل لا فائدة ولا نفع به، بل هو شك تشكيك بفقه أئمتنا. Ошол себептен биз маселелерди таржих кылганда, 2-3 көз караштын бирөөсүн таржих кылган кезде усулул бина, усулул татбик аркылуу таржих беребиз. Анткени бул жогоруда айтып өткөндөй ар бир имамдын бир эле далилге эмес, миңдеген далилдерге балким курулуп, анан бир эреже чыгарган. Ошол себептен бул илим болуп эсептелет. Анан бүгүн келип алып бир хадис бар экен, ошол хадис негизинде таржих кылып, бир хадис негизинде өкүм берип амал кылуу, бул жанагындай имамдарыбызга, фыкка болгон, динибизге болгон чоң шек күмөндөр жаратат. الوظيفة الرابعة قبل الأخيرة للمجتهد وهي التمييز، وهو القدرة على تمييز ظاهر الرواية من غيره والقول الضعيف من الصحيح. ولا بد لكل واحد منا أن يعتني ويهتم بأن يصل إلى هذه الدرجة. Mujtahidlerden 4-cü vazifası zahir rivaya menen jana başka zahir rivayada gelbegen meselelerdi ayırmalay bilүүsü. Kaysı göz karaş güçlü eken, kaysı göz karaş andan alsız ekenin bardık meselelерди bardığın tereң kılıp ayırmalay bilүүsүндө турат. Biz dagы биздин ordubuz mына ошондой даражага жетүүгө аракет кылышыбыз керек. Бардык маселелерди айырмалай билүү даражасына. أخوة الفضلاء، عندما نقرأ القدوري الكنز الهداية لا يكفي أن نقرأها لنتصور المسائل، هذه المرحلة الأولى فقط. Ошол себептен биз Kanz, Kuduri, Hidaya сыяктуу улуу китептерди окуган кезде маселелердин ичин жөн эле сүрөтүн түшүнүп коюу эмес, балким ошол ар бир маселе эмненин усулуна, эмненин негизине курулгандыгын издеп окушубуз керек. Себеби маселенин сүрөтүн түшүнүп коюу бул илимдеги биринчи эле даража болуп эсептелет. يجب علينا أن نصل إلى معرفة الراجح من غيره وظاهر الرواية من غيرها حتى نستطيع نقرر هذا للطلاب، وعندما نفتي نعرف أننا يجوز لنا أن نفتي بهذا أو نترك هذا. İçindeki meseleler kaysınısı tuğra emes, kaysınısı güçlürük. Mına uşunday dalillerge geçiş gerek. Kaysın zahir rivayete gelen, kaysın zahir rivayete gelgen emes. Uşunday darajaga жетишибиz gerek biz. فلا بد من الاعتناء بالوصول إلى هذه الدرجة وإلى هذا المقام. Ошол себептен biz usulдарыбызга бекем ошондой даражага жетишиш үчүн уламалар коюп берген жолу менен барышыбыз керек. والوظيفة الخامسة والأخيرة وهي التطبيق. عندما أقرأ القدوري أو الهداية لابد أن أتعمق بفهمه وأعرف على ماذا بنيت هذه المسألة. Mujtahidlerden 5-ci vazifası usulü tatbik. Bu meselelerdi okuyan кезде her bir mesele emne negizde kurulup, ana ошол негизди биздин жашообузга алып келебиz. بحيث إذا فهمت المسألة وتعمقت في معناها أقدر على تطبيقها على نفسي، أقدر على تطبيقها على غيري إذا سأل، أقدر على فهم المسائل المعاصرة منها. Эгерде биз ушундай 4-5-ci даражага жете турган болсок, маселелерди фыктын ичиндеги маселелерди эмне негизге, эмне эрежеге курулганын биле турган болсок, биз жашообузда өзүбүзгө дагы кандай маселе жаратпасын, ким дагы башка маселе сурап келбесин, бардыгына маселени чечип бергенге бизге мүмкүнчүлүк болот, жөндөм болот бизге. فلا نريد أن نقتصر على التصوير للمسائل فقط، لأنها مرحلة أولى فقط لا تفيدنا لا في تطبيق ولا في تمييز ولا في ترجيح ولا في تخريج. Ошол себептен биз китеп окуган кезибизде маселелерди сүрөтүн гана түшүнүп алсак, мен болуп калдым дебешибиз керек. Анын аркасында кайсынысы сахих,
Кайсынысы даиф, кайсы туура, кайсынысы таржих, кайсынысы тахриж. Мына ошол деңгээлге жетишибиз керек. لا بد أن يكون طموح كل واحد منا أن يصل إلى الملكة الفقهية، وهي القدرة على التخريج والترجيح والتمييز والتطبيق للفقه. Biz bardığımız bekem niyet kılışız gerek. Biz bardığımız bekem niyet kılıp oşol jolga жеткенге hareket kılışız gerek. Maselelerdi, fıkh meselelerini süretün gana çürüp koyboston, arkasında turgan tercih, tahriç, temiz, oşol tercih meselelerin bardığına жеткенге hareket kılışımız gerek. إن لم نكن نسعى في دراسة الفقه إلى تكوين ملكة فقهية نقدر من خلالها على عيش الفقه، تكون قراءتنا للفقه قراءة بركة وإضاعة للوقت. Eğer de biz malaka fıkhiye degen bul jöndöm, janagınday fıkты tasavvur koyu bul birinci darajadagı taliptin birinci ele marhalası bolup eseptilir. Mına oşonun arkasındagı turgan nerselerge жетүү bul malaka fıktagı jöndöm bolot. Eğer de kim maselelerde tasavvur bulu, bir sera süretün gana çünüp koyu men toktolup kala turgan bolsa, anda özüne dagı başkaga da fayda alıp kele aldı. Jön ele wagtты geçirүү menen çekilip kalgan bolot. فمن درس الطب ولم يقدر على معالجة المرضى فلا فائدة من دراسته، ومن درس الهندسة ولم يقدر على البناء فلا فائدة من دراسته. Kim medisina ilimlerini okuyan bolsa, injenerlik ilimlerini okuyan bolsa, medisina ilimini ошонча 7-8 yıl okup turup ellerdi darılap alбай turgan dеңгээлге жете турган bolsa, ошонча жылы текип кеткен менен барабар. ومن درس الفقه ولم يقدر على تقديم فتاوى وأحكام تناسب عصره وزمانه. Kimde kim fıkh okup özünün zamanına, özünün uagına, koomчулугуна maselesini çeçip bere turgan dеңгээлге жетпесе, نريد من دراسة الفقه أن يوصلنا إلى درجة في العيش على أكمل ما يكون في الحياة البشرية. Ошол себептен биз жөн эле теке убактыбызды текке кетирип окубастан ар бир маселенин ичиндеги аркасындагы маселеге жетүүгө аракет кылышыбыз керек. نستطيع من خلاله تطوير دولتنا سياسيا، تطوير اقتصادنا، معالجة المشاكل الاجتماعية، تقديم أفضل حياة إنسانية للمسلم. Biz kaçan sırtı gana meselesine көңүл бурбастан içine jete turgan bolsok, жанагы малака фыкыйга jete turgan bolsok, biz коомчулугубуздагы мейли ал коом социалдык жактан болсун, экономикалык жактан болсун, саясат жактан болсун, бардык тарабынан бизге, жерибизге, элибизге пайдалуу бере турган, келечекке алып бара турган бир жолдорду чечип бере алабыз. Ансыз эч нерсе кыла албай калабыз. أحببت أن أقف معكم مع هذه الوظائف الجميلة اللطيفة التي يقوم بها العلماء في شريعتنا من أجل أن يقدموا لنا إسلاما عمليا نعيشه في حياتنا. Анткени тарыхыбызды карай турган болсок, биздин уламаларыбыз бардык дордо, бардык элдерге, бардык учурларда ушундай жолдор менен бүт маселелерди чечип келишкен. ونخبركم من خلالها بضرورة معرفة أن الاجتهاد لا يتوقف ولكن يكون طريقه التخريج. Bir nerse aytып koyayım, İçtihat meselesi, janagı başında aytkандай 4 kılım menен эле токтоп калбастан, 4 kılımda toktolгон маселелер ayat hadisten çıkan erejeler. Ал эми биздин учурда ошол erежелерге негизде таянып, кыяматка чейин ичтихаттар чыга бермекчи. وأننا بحاجة للترجيح، ولكن الترجيح يكون مبنيا على أصول البناء وأصول التطبيق. Эгерде биз бир маселеге muhtaç bolup kala турган болсок, жогорку жакта айтып өткөндөй, усулул бина же усулул татбиq аркылуу гана өкүм беришибиз. ولا بد لنا من تمييز القول الصحيح من الضعيف حتى لا نقع في إشكالية بالعمل بالقول الضعيف. Biz bir öküm bергенде göz караштардын бирөөсү туура же бирөөсү алсыз экендигин айырмалай турган деңгээлде болуш керек. Эгерде айырмалай албай калсак, анда чоң бир проблемаларга түшүп калышыбыз. ولا بد لنا من الفهم العميق للفقه حتى نقدر على تطبيقه في حياتنا. Биздин жашообузга фикты киргизиш үчүн, өзүбүз үчүн жана башкаларга туура жеткириш үчүн, жеңил кылып бериш үчүн биз
муштахид койгон эрежелердин негизинде кетишибиз керек. Barakallahu fikum. Аллах разы болсун.